Bartu aturan-peraturan HKBP tahun 2002 amandemen tulu bab 2 bidu 20 poin tulu titik saga titik C tarimon tu harwaso di Sidode distrik tolong diruas Sidode HKBP distrik 20 de Boskapon bidu 5 halak beserta nau hadir satu dikion itu puluh halak tabatnya kamanami nangami peninjau jadi tolong peserta nadi arok hadir itu 5 nong hadir itu 10 nunggah 94% jalan nunggah memenuhi korum obar kuaturan di Pakapoton Sidode distrik somonima ulah pro kami ulama preses HKBP distrik 12 de Boskap dohot upabotoh kami tuhamung saluhut ruas di Sidode distrik Mauliane. Batu laporan di awan ketua kamu akadongan nahina holongan tadokma mauniate tu Yesus Kristus Raja Nihuria napalwasita marpumu di inganon patupa Sidode HKBP distrik 20 de Boskap mamuka sadarion tapakema partikian nauli jalana argaon di bagasan persikutuan mapersilangguton akan anayin sudah honota di hurian itu hata di kau pakubasion 2024 nanayin roon nain matakas persikutuan mengadu visi misi ni huriaka marhitiaka program na duminggan na terdunduk kita di tahun 2024 marujahan tu orientasi pakubasion nahon oikumene inklusif. Di bagasan roha mauliate tu debata upuk kama Sinode HKBP distrik 20 de Boskapon marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia. Dilongani jana di parugugoi tuhata mahita patupahon parrapotata bain hasang hapon di guarna nabadia.